Mày y cái này cái tụp à? Bay bông bẹt. Tao mà mẹ mà núp ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu sini aku bener. Mày thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Haka kanyotre uyayong arajarap hunriu. Kaseng kanyotre Integrated Territorial Organization kaphat ka jingtho sya umid rang ba ka jilla bandawa pentrikamno dag Ramsar Convention for Wetland Protection hapo ka jilla. Habakaran cikilap thai kubor na kalyang President rang ba kaseng hito badan bok lang dakhar ulong baladan kam manwan rano dag Ramsar Convention Wetland hapo ka jilla. Ya kabelawan ra ya kani haka asri urempang ka kandai spa nyu phowei Ramsar Iran bad ha India lawan ra haka shitri urempang ka kandai spa prapuar ban yada ya ka jinong kerpang jong ka mai mariang Nrol ka taw lapun pau haus nam arajar hunriu ha India la ithu kumba kane pratli ki jaka haka Ramsar sites kum ka nuksa ka Chilika Lake ha Odisha bad ka Kyoladio National Park Rajasthan bala ithu haka sin meningkong kum ke India wetland hapo North East hajala Assam bat Tripura kidan ya ka Ramsar site kom ka Dipor Bill bat ka Rudra Sagar Lake padha ka jala Meghalaya kampat daw ni ka Ramsar site kumta ni kalyang ka hito ka kintu ka sarkar ber itho no ek umyam bat ka nong khellam kom ka Ramsar site hapo ka jala Entah sini Meghalaya jangka seng beberapa integrated territorial organization nila ya don biang ha kan ga jaka entah kalau kita si ke pandai ke penguan IMC maksimum kita perlu te halor kani ka jing statement ke jongi ka dei be halor ka mat ka ba phang ka ba ngiri ning ba klat ai ko bor commentary rang ba la ong ba wengno ye kani ka jing kan ki ye ka jing ki green tech foundation halor ke jing chatman ba kila isa kan boros kata batun penting beli kita ki duk dia aktivitas Islam saya kepakai inway ke ngina kalian jong kaseng halor bengi lagi pagi itu kumbangi la kersan de ka Green Tech Foundation ni la ka ikani ka way ka dorkas kumbangi demand ban implement no ye kata ka Ramsar Convention for Wetland Protection in Meghalaya lese bon ki pada kinimtip ye kata ka Ramsar Convention ba kai kata ka bagi keren maka pering jong nong yelam jong hito kang bagi pada kinsay ya kata ka Ramsar Convention for Wetland kadai kani ka treaty ngan suka ban highlight India kadai ka bla adopt no February artarik na ispa new way ha Ramsar ha Iran bat ka ba sukana tisu ba ha February starik na ispa ba India ru kala ban benta ban commit ban conserve dan ni ban sustain ye kita ka wetland ha kami kan antam sini laki border habe de ki kiwa te kat kumba nila research nila pet ha hadu usnem arhajar pendriu ka India kadan hadu handai kita tuli ta ki district Ramsar site ke ba khamlong kerpang example kum ka Chilika Lake kapo Odisha ka Kyoladio National Park kapo Rajasthan kabala itu kum kata ka international important hapo kani ka treaty hak ndai stop ta way te hapo dan North East yudan ha Assam bat ha ka Tripura ye kana ka Ramsar site hapo Assam ka de ka Dipor Bill bat ha Tripura ka de ka Rudra Sagar te habaye de bat kani ngina kalian juga hito hadian ba nilai i kumbangan bandiang ba menteri rang ba hi ong ba untuk dia kita ikut kisah awak ini kita ikut kisah kejongki kalau tak projek tamdene Andre kabakongsan ni ka sarkar jela kamtam ki burukrat seperti ki badan hak sarkar ki deban menteri kam no mardor ka belong arjan ban preserve ban penne pensa ya kata umba yang lende kita ki wetland kumiyaka umyam bat kata ka nong khlem hakanik sithi ngila tempau bat yin kersan ni ke Green Tech tak ada mipha igane ka sithi pertipak baru kide ban supo ba kani ka kenti mantenne ika nei mariang mantenne ika tundo ko sa jeni ko beleng lai kerpang ini dengi na kanyang jeni kersan tak ada mi dawano ban penong Ramsar no ya kan Ramsar site de kani umyang bat ka nongklan
bat ka sarkar mendai tangai kini mendai kini ki bangi keren ka bangi ke bak kerpang bade bende mentang dan ri ki bat ki ban pekngor ba bon bah kita ki ban haban pende sa ban kita kiram selesai ko jelah bajong